Reka ngo ikaze wowe ukomeje kuba natwe ukomeje kudukurikira muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tukugezaho biciye ku rubuga rwacu rwa M247 TV binyuze ku muyoboro wa YouTube. Hanyuma rero makuru mashya avugwa hano mu Rwanda cyane cyane mu rwego rw'ubuzima, makuru mashya avuga ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19, ishusho rusange y'icyorezo cya COVID-19 umunsi wa none mu gihugu cy'u Rwanda. Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko abantu bagera kuri 6 basanzwemo COVID-19 mu bipimo bigera ku 1282 byafashwe tariki ya 25 mu gihe abantu 24 ari bo bakize iki cyorezo. Abarwayi bashya rero batangajwe kuri icyo cyumweru barimo 5 basanzwe mu mujyi wa Kigali, mu gihe kandi umwe yakuwe mu karere ka Nyagatare gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Kuva mu rwayi wa mbere wa COVID-19 iterwa n'agakoko ka coronavirus yagaragaye ku butaka bw'u Rwanda tariki ya 14 Werurwe 2020 hamaze kuboneka abagera ku 556 bayanduye mu bipimo 547,202 mu basanganywe coronavirus uko ari 566 muri bo 4,830 barasezerewe nyuma yo gusuzumwa bagasangwa nta bwandu bagifite. Abagera kuri 200 nibo bakiri kwitabwaho kwa muganga no mu ngo zabo, mu gihe abagera kuri 34 bamaze kwasiga ubuzima. Ibimenyetso bya coronavirus birimo inkorora, ibicurane, gumeka bigoranye n'umuriro, ikaba yandura kandi binyuze mu matembabuzi aturuka mu myanya y'ubuhumekero. Mu by'ukuri rero navuga ko ari ikintu cyiza cyane cyo kwishimira niba ari abantu 6 banduye gusa bagera kuri 24 bakakira bagasubira mu ngo zabo. Gusa biracyagaragara ko turacyakomeza urugamba n'ubundi rwo guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19 twubahiriza cyane cyane amabwiriza tugezwaho n'inzego z'ubuzima, urwego rwa leta muri rusange yo gukomeza no kwirinda ndetse no gukurikiza ingamba zose zishyirwaho n'izi nzego kugira ngo turusheho gukomeza guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19. Aba bantu 4 baba bagaragaye cyangwa se 6 mu by'ukuri baba bagaragaye, abangaba bashobora kuba ikibatsi cy'abandi ugasanga mu by'ukuri havutse abandi benshi cyane babakomoka cyangwa se babaturutseho, mu gihe abantu badahisemo gukomeza kubahiriza ingamba zo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Rero turacyasabwa n'ubundi mu by'ukuri gukomeza kurwana urugamba twatangiye, kandi mu by'ukuri byaragaragaye ko abanyarwanda bakomeje kugenda bumvira ingamba zashyizweho n'inzego z'ubuzima mu rwego rwo kwirinda ko iki cyorezo cyakomeza gukwirakwira. U Rwanda ngira ngo ni kimwe mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika gifite abantu batari benshi cyane banduye iki cyorezo cya COVID-19, kandi kimwe mu bihugu byakomeje gutangaza imibare y'abandura iki cyorezo bitandukanye na bimwe mu bihugu duturanye birimo nk'igihugu cya Tanzania cyangwa se igihugu cy'u Burundi. U Rwanda rwakomeje gutangaza umunsi ku wundi abandura ndetse kandi rukomeza gupima umunsi ku wundi abantu kugira ngo rero harebwe mu by'ukuri ababa bafite ubu burwayi cyangwa se ababa baranduye iki cyorezo cya COVID-19 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero mu by'ukuri aba ari inkuru nziza yo kwishimira, cyane cyane iyo hamenyekanye amakuru yaba abanduye cyangwa se abakize kugira ngo n'ubundi ingamba zirushaho gukomeza kubahirizwa cyangwa se gukomezwa muri rusange. Reka rero tuve kuri inkuru tunyure mu gihugu cya Uganda. Haravugwa iki mu gihugu cya Uganda? Inkuru irimo iravugwa nuko Museveni ndetse na General Tumukunde bamaze rero kwemererwa kuziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe umwaka utaha 2021. Komisiyo y'igihugu y'amatora muri iki gihugu yamaze gusuzuma ndetse no kwemeza kandidatire z'abakandida 4 mu bifuza kuzahatana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka utaha wa 2021. Abo bakandida rero ni Yoweri Kaguta Museveni wa NRM usanzwe ari perezida, hari undi witwa Fred Mwesigye umukandida wigenga, Henry General Tumukunde umukandida wigenga, ndetse n'uwitwa Nancy Kalembe umukandida wigenga. Bamwe rero mu bakandida kandidatire zabo zigisuzumwa harimo Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine wo muri INUP cyangwa se National Unity Platform. Bobi Wine yaraherutse gutangaza ko imikono yakusanyije mu baturage kugira ngo yemererwe kwiyamamaza yatwawe n'igipolisi ubwo cyagabaga igitero ku biro bye biherereye ahitwa Kamwokia. Ikirego abayobozi rero batewe twatsi bavuga ko kidafite ishingiro. Ni mu gihe ingingo ya 10 y'itegeko rigenga amatora perezida rivuga ko abakandida baba bagomba kuba bafite abatora banditse 100 babashyigikiye kuva mu turere tutari munsi ya 98, no kuva 2/3 by'uturere twose twa Uganda. Umuvugizi wa komisiyo y'igihugu y'amatora Paul Bukenya kuri cyumweru yavuze ko bakiri gusuzuma abashyigikiye abandi bantu bagera kuri 18 bifuza kuzahatana mu matora nk'uko Chimp Report ibivuga. Biteganyijwe ko abakandida bose bazabemerewe kwiyamamaza bazatorwa ku itariki ya 2 ndetse n'itariki ya 3 Ugushyingo ku kibuga cya kaminuza cya Kiambogo.
dore abifuza kuyobora igihugu cya Uganda abemerewe ndetse n'abatemerewe kugeza amagingo aya ngaya. Ku mwanya wa mbere haraza Yoweri Kaguta Museveni, National Resistance Movement NRM. Uyu akaba yaramaze mu by'ukuri kwemererwa nawe uri ku butegetsi umunsi wa none. Hari uwitwa Bale Charles, Ecological Party of Uganda under verification. Nguyu aracyari gusuzumwa kugira ngo mu by'ukuri barebe niba azemezwa. Hari General Henry Tumukunde, akaba umukandida wigenga, uyu yamaze kwemererwa. Hari Mwesige Fred, umukandida wigenga, yamaze kwemererwa. Hari Mayambala Willy, akaba rero mu by'ukuri akiri gusuzumwa kugira ngo azemezwe, aracyari nawe n'umukandida wigenga. Hari uwitwa Legude Katwe Elizabeth, umukandida wigenga, aracyasuzumwa. Hari uwitwa Mutono Mulambago Robert, umukandida wigenga, nawe aracyari gukorwaho isuzuma. Hari uwitwa Ebetu Simon, umukandida wigenga. Hari kandi uwitwa Mabilis Joseph, umukandida wigenga. Hari uwitwa Kabuleta Kiza Joseph, umukandida wigenga, aracyari gusuzumwa. Hari uwitwa Yamurebile Jonathan, umukandida wigenga. Hari uwitwa Markmot Moses, umukandida wigenga, aracyari gukorwaho isuzuma. Hari uwitwa Okoth Geoffrey, umukandida wigenga. Hari uwitwa Kiagulanyi Sentamu Robert, National Unity Platform, ni aracyari gukorwaho isuzuma, akaba ari we uyu nguyu akaba ari Bobi Wine. Hari uwitwa Katumba John, umukandida wigenga. Hari Karembe Nancy Rinda, umukandida wigenga, akaba yaramaze kwemererwa. Hari Katushemererwe Brenda, umukandida wigenga. Hari uwitwa Amuriat Oboy Patrick, uyu nguyu no mu ishyaka rya Forum for Democratic Change FDC, akaba akiri gukorwaho isuzuma. Hari uwitwa Mugisha Muntu Greg, akaba rero mu by'ukuri akiri gukorwaho isuzuma no muri Alliance for National Transformation. Hari uwitwa Senjogi Henry, umukandida wigenga. Hari uwitwa Chemuko Wakuri Fred, umukandida mu by'ukuri uyu nguyu no mu ishyaka rya Revolutionary People's Party RPP, cyarimo arakorwaho isuzuma. Hari uwitwa Milembe Fiona, umukandida wigenga, ukiri gukorwaho isuzuma. Ngibyo rero ibivugwa ku bijyanye n'amatora mu gihugu cya Uganda, amatora ateganyijwe umwaka utaha wa 2021. Reka tunyure mu gihugu cy'u Burundi turebe n'iki gikomeje kuhavugwa, aho Perezida Ndayishimiye yitabira ibirori by'ababyeyi b'umugore we. Byagenze bite ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki 24 ukwakira 2020, Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yitabira ibirori by'ababyeyi b'umugore we Angeline Ndayubaha. Se wa Angeline Ndayubaha yitwa Ngogwa Nubusa Gerard, nyina akitwa Kizimana Madeleine. Bakaba rero barizizaga imyaka 50 ishize bashakanye, hiyongeraho ibyishimo byo kuba bafite umukwe umaze amezi arenga 3 yicaye ku ntebe y'umukuru w'igihugu mu gihugu cy'u Burundi. Ngogwa Nubusa na Madeleine bashakanye tariki 24 ukwakira mwaka w'1970. Ubutumwa rero umukobwa wabo Angeline Ndayubaha yabageneye bugira buti mwishyuke kubwa yubire mumaze mushakanye mwaka w'1970 kugeza 2020, Imana ibuzuze ibyishimo ndetse n'umugisha. Akaba rero mu by'ukuri ari byo ngibyo. Akaba kandi Perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye akaba yari umwe mu bitabiriye ibi birori by'ababyeyi. Mu by'ukuri umugore wiwe First Lady w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayubaha, uyu ngubu akaba rero ari we